ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napsug kapit lang, kwarag. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulang anabati. Saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langin. Aw, itatanabsog tan. Yan nga iti sumarunong aramidin ta, Angay. Mapantay di sirok ti mangga nga agilat, tapris kaw. Ay, unan niya. Well, ibatitan day ta iinawan. Intang arudain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpal pa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, wen kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare, makadlawa kon. Tasyak metlat tanti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga aglutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersenam, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak mo't iti maistorya, Maray. Ay, kaya't yaw ti makangag iti istorya ko kumaray. Na, adda kamot, marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan ken ni Badong Maw. Apay, di yun lang madlawang. Pakadlawan mi kumangay, mat. Ket, anya nga ti sindayaw, maritoyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito hingepan ka. Ada ka di makita maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipin mo, marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Ket nakainaw ka nga rodan. Ni Badong ko at ipinaginaw kaw. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririing, mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni kwarog no nakainawan. Ay, shh, kwarog. Ay, agriing ka. Ay, damdamagan ni antim no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasano ko mamakainawak. Si kakindiano, naginaw ka. Ay, apay asyak ti pagdamagam kay. Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan sanday. Ni Uncle mo't ngamin. Kwarog, di ka man agpabaso lakas taman. Ay, mapanak ijay kusina, takita ak no nakainaw kayo. Kat no saan kayo anakainaw, agalwad kayo. Sus, bawal gayam ti agiddakan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle aw, kita ni auntie aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Ha? Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag ang balon at igam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapayan. Ingkakit din ang kail. Ang mga ano paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Daya mo timbaga mga ginawa. Ingkaginaw. Sikamot itati aginaw, takanayon mo't asyak. Nauma akon para inaw yo. Ay nagadumot ti inawa kon.
iraman mo matanda kita naglutuan a kaldero kas kada paryo. Ah, Ha, ay, diyan lang ko manang nanganan. nanipod ide, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakalaang nga aginaw. Sige, sa kunta ginaw. Na, agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya ko, kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilamlamang ni Uncle ka. Nasken asaan na ka makita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano at damat ibaganakin ka. Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin Mumaya nga ginawak. Nauman sa na mga iaping ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo so ti aginaw. Manipod di tatuyan. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakasta ti singasing ma. Siya mo langan ti parain now. Talula ang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam. Siyak ti parain now mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawa ta. Nga aging ga ita alakay kan baketan. Siyaklat na ti para inaw. Nagreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takasta? Ha? Kunamlano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka rumor ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumor. Mapanak ag kita iti si daun. Enton sumang putak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit ti rumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siyak. Sige, siyak amin ti mga ramid. Tasaan kamo nga road amang mangan. Anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day ta bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Higit agbulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, tanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday jituktok. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rudan di agala. Kukwa mong dagiti nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin anagbaat ka. Panawang ka malalang. Ay, agdadawat iti marunggay. Inton makaluto ni Antik Manang, mapanak manen makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabainak, kat kabagyak mat ni Uncle kaw. Uray ngam nagsadot kamat nga aginaw. Mabalin mo't lata makipangan, uray sa anak nga aginaw. Sino ka na kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Siyak manen tinto dom, Chip. Ay, talaga mo't analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayulyan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, tainton makaluto Umay kan tumangan ije balay may. Ha? Nagmayatain. Ay sige na. Manuabunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siyak tinangimulay ti dayta. Sinibsibugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malamin na. Kapod no mat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agemot-imot ka. Sige ka! Oh, agluto kan ba daw? Ay, unay mo ti kastoy abiyag kan. Na, agriri ka?
Siyak tumanan ti paginaw maun. Agrere ka, badaw nga agrere ka. Ne. Anya mananday tagaw-gaw ato maun di tadalikan. Pilpilyok nga raw, jay kalukmagan abinaw sa itapagpangor ko mangkang ka. Ay, unayin. Luto akaon. Nagluto ka mo lagayam, kaya't nakpay lapagpungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy ketijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Saan asika tidakdakamatek. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Mari tuyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kuwan, di na pa impakada mo't. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan nangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abungan ako ma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asidaag tain nala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak mo't nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mo't? Wen ibabaon ko ni Inteng, ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay anagbunga? Kasta, aya. Ay, wen, Maray. Kaimulmulak laitay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ang kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antim. Nalpasan na nakalutaw. Naulay makmatan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawa ka. Ay, nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Ay, banang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon! Ayaws, pag nanganay. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kail. Agam sakbay amangan kayaw. Ah. Adda pa'y nasken apagkikinaawatan tayo. Ay, ibaga mo di mo ka atidugan, tamabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginnaw. Kail, anya ti kayat mong haramidain. Kapay ada kami ti mga ramid kada kita. Rumbeng asika ba nang? Tiyan mo ka trabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail, kasano nga yan? Sige, siya kong taginaw. Manan! Siya batla ka na yun ang taginaw. Sakbat nga ro ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina, nalawag. Wing, dalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Atak! Saan na mabalay na para inaw. Kas kada para luto aklatan ni balay mi pare. Sana may bagay kanya da kita trabaho. Ay, uray siya ata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray sika. Inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni tuyang kong aglaba. Naskin namang panunot ang iti sa bali nga ramiday. Tapno sa anak nga ibaon kada kita trabaho ajak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno sanda tay basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin-inawan da tayo. Nasabat ko da kapitan ken Kwarog. Mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan.
Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay katanyangin nga raw, awan mo't sa bali nga mong aramidang, alangan namang mangang kalatan. Yawat ko king ka, dahito aklaw. Tapay nga yawat mo kanya, kaya't mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si kante aglutaw, tamapanak ijibang kagkaw. Malagip ko, aglinis sa gaya miterot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo damalip-lipatak basik kay. Nalagip kon, tinaskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan ijibang kaga. Ay katun na, day talaga ayam. Kandi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Na nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Ay na, nagpigsamot ang ti panagigop mo ang kail. Kung naknusaan ka amalpas iti panagigop mo. Ay, kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta ngamin. Iso nga inlutuan na ta ni Auntie iti naimas asidaan. Ay, wala. Ay, nagadutim mula ta igibakag. Ay, intanto manan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak day ta aginaw. Trabaho ti babae day tanggal. Iso nga intanto manan nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo't trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata ti agtitinulong. Hala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilakok day ti bakak, tawan mo tin makanda aruot. Medyo dakkel ka nalok magtibakam, Inteng. Manungay ko mati panangilakom. 26 kita, medyo dakal. Ay, kat, addaken ka dayta, Dumalakok di, gumatangak iti ubing abaka. Ilaklako ni Inteng tibaka na. Ay, gusto mo't kit di Tadi namot la maasikasaw. Kasta aya maray. Wen, maray. Ad-adda asyak ti mapan mangipas-pastor no kwa. Kan maysa, nagangumot amin ang aruot ita. Addan sa mo ngamin il ninyo ka na. Dayta nga rod ti kunkunada. Sapay la kumaata saan? Ay, ilakla ko gayam ni Kapitan Tibaka na. Bayam, taibagak day tamaray. Pangibagaam ko ma. Ay, nibadong Paray, di la mabalay nga uray no dayta 18,000. 18,000 ay nagbabamot ti panggatang mo iti baka kun. Ay na, awanan ti mabalin na kananda paray. Sayang tumid lang no kumutong dayta bakam. Itad mo kanya kaun iti 18,000. Ibagak king ka, awan tumo ilang gumatang ditan. Apay nagkarumot ti panagtawar mo kan panagsasaong pare. 20K, para kan ka. Anya? Apay, di la mabalay. Aday talangan 19,000 paray. Pag sinapatan ta. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Sige malangan. Gatanga mo iti 19,000. Kasta, dayta mantikayat kuking kabaray. Sige, 19,000.
Dayta, iti baka ni Parinteng tuyang. Dakkel mo na niya. Unmay, apay, binayada maun. San pay? Awan pa'y kwartak. Payadak tuwa, ito na da kwartak. Anya, awan mo't gayam kwartam, ngumapaya nagtawar-tawar ka. Bayadak to ka day. Siyak ti makamaw. Pangalaam to ngay iti 19,000 na pagbayad mo kin ni Kapitan. Sana parikot dayta. Ayan ti bakam, inteng. Ah, ko. Nakapagudlat ta ijay turod Mapadmunto man ki di iyalis. Ala, siya kung ti mangiyalis, iti mabalin a pagharaban na. Thank you Sige, taday, ada pa'y meeting ko ijay barangay hall. Ay, apay, di pa'y binayadan ni Pari Badong Aya. Saan pa'y nga ron? Una na nga umay to kano inton adawaya na. Ay, bayadan na kuman tapno alaundan. Tapno saan nga isupay apagtaktaktakan iti oras. Urayan talatan. Inakon ijay barangay hall. Anya ka diti ibagam, Kabadong. Umay ko ibagang at dabakak iti bangkag, maray. Ilakom kanyak? Kasta ko mga rod, maray. No, kayat mo Umay ka, tumay mo kitain. Mano kumangay ti panangilakom kanyak no bilang. Tinasaya at umay mo pa'y kitain, maray. Ibungin ko dito yung baka. Sama down! Kartingak tumanaw dito. Ang dali ko arag. Kartingak matimang na baka. Pumanaw tan dito. Kabadong, itay kami pa'y ni Marito yang ditaw. Kasta maray. Napan ko pa'y ngamin pinainom da ito'y baka, maray. Dayta ka diti kunkunam abakam. Awan, maray. Iso da ito'y. No kaya't mau di gatangam itan. Manungay nga ti bayad na dayta. Tangay papartimot ang mailako akas kunam. Di oray 30,000 langay. Awan latawar na daytan. Sige, maray. Oray 29,000 para king ka. Mabalay. Sige. Bayada kaun. Agyaman akbari Mala, di kagdanag. Tasya kaun, ti mangiguyaw, di ti baka, ama panitayan mo. Sublik man dito ti baka, ti parintay. Kapala ko tadi na madlaw nga impanaw ko biay, ti baka na. Anya ti aramitam. Dito yung kapailaing tuyan. Tama panak iti balay ni parintay. Anya, Bantayam ti baka, ang mga nod ang mga ala. apay. Mapan ko ayaban ni parintay, tabayatan tan ti baka na. Itamot laing. Ay, kasjay. Malangarudan, mapankan. Masadutak na mapanpay lang ijay turod. Iswa abayadam itan dito'y pare. Kastaya paray. Alam nga rodan, dito'y bayad na paray. Bayada kan. Kas Una, kas nga rod. Di kagdanag. Kas, no kas. At tayo. Bilangag pa'y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Patakakagbilagan niya pare. Parta ka. 90,000. Kay, pusto mo lang, dahil pa nagbilang mo paray. Ang mga no, sobra pa. Sobra ka dyan. Mayak. Very good pare Badong. Hala, guyod ako, tibakan pare Kaya niya nga ro ka binayada mo, di bagi mo. Nakaon. Nagmayat mo ti sa sagawisiwan na nga imadayaw. Ay. Sana balik, binayadan ng tibaka. Sangapulo aribo a pisos, kunaman. Ay na. Nagsaya at gayam. Uray awan ba katano kastoya kanayaw. Ay, kituwin mo Makakwartata mo Uray kaskasanaw. Ay na. Inggoyod mo lang baka ni Kapitan. Adaw na kwarta. So nagsipot ka man ng tuyang. Amwab na dapay agilakaw iti baka. Sigay, di kagdanag ba daw? Taag siputak, no adama mo ipakamok adagos kan ka. Wain, uray baboy, manok, kalday no isaw, nuang.
mabalin lata. Nasabat po ni Tata Badong Nagkapod ito'y balayo, Uncle. Ay, nasabat mo kaya? Wan! May na binayadan kanyak ti baka. Iso mapanaguyudunin. Tada ijay turod. Anya? Kit no nakita kidi kalma na ginuyod na tiba kayaw. Ha? Ay, nangipananangay. Nakita ba't ngayon turong na itibangkag da kininana to yang. Kit no adda ijay turod ti baka ti amok. Halangan nga insubli naman ni J. Turaw. Ay, mati kawak Ay. Uni mo tiba ka day, Jay. Marikwanan. Wan, ginatang ko ni Kabadong idi kalman. Ijay? Iji bang kagda Ta inayaban na kanapan ng kita ijay. Ha? Isu nga di makita, ay, kaya't kumata nagatangan Ay, no kasta? Imo na nga ron nga inlako na kan katibaka. Isakbay aginatang na kanyak. Binayadam gaya man. Ha? Ay, manungay, ti pinanggatang mo kan kwa na. 29K. Ay, tingling na kagawad. Ah? Ang mga numatalimuduwak. Namaysaan na kan ni Pari Badong. Ay, agasam ngay. Nasakit tinakam ko. Ay, umay ag tawar-tawar. Ay, sa paintad ko matitawar na. Tirigat na. Awan gayam kwarta na paggatang na. Ay, linibas na pa'y ngayon lako ti bakak. Kalpasan na. Isaw, ti pinagbayad na. Ay, siniriban na ka ni Pari Badong. Gaputa busy ka. Gaputa muna abisi ak iji barangay hon. Siniriban nakmatan. Tirigat na. Nababalaang ti panangilakom. Idinto, tainlako na iti 29K. Ay, saan ang mabalinda ito'y kanyak? Kag, anya nga rod ti aramidaw. Napartiyo ka din tibakan niyang kalinteng, kagawad. Saan pa ikwarog? Apay ka di aya. Nasayahat nga rod no kasta. Linukunak ni Paribadong, kagawan. Anya? Ay tinasayaat. Isublim ti kwarta ni Paribadong, kwarog. Anya? Ibuang nakamang isublay? Ay, una. Tapno isubli na mo ti kwarta ni kagawad ko nang. Ha? Tangay di pa'y naparti ti bakak. Ay, sublik itan. Kasanungay, no saan nga umanugot ni Pari Badong. Ay, padasin na ta makita na nay. Nabatad apa ng luko ti inaramid na? Ay, saan na balila ko ma? No basit lang ti impatong na. Ang dakkel mag. Sinuswerte ano kasta? Bareng ano kayat na? Tawar-tawar kanyak. Kagayam. Ila ko na itinangin-ngina. Ay, unay lakit din aya. Anya nga tanubaybay am laengan. Ay, saan? Katkatawaan na ko na. Nukas dyan ti aramid. Ala, makaamu ka nga road, intay. Anya ti kodam ko araw? Isubli ka no ti kwartayaw, tatabataw. Tapay ka na. Isubli ka no ti kwartayaw. Ta isubli mo ti kwarta ni kagawad ko anang. Ay, sana mabalin na. Dakik kastan. Adda. Nang runa, tada kalukwan na napasama. Anya, awan may ti kalukwan nga naramid ko Adda. Tinawaram itinababang unay ti baka. Sa kalpasan na, inlakumpay nga imuna sa mo binayadan ni Angkail. Ay, kuwa nga min ko araw. Awan kwartak iday. Isuan naramid ko ti kasjay. Wais ka mo tatalaga niya, tatabataw. Sana bali ata kasjay lang, mate. San mo't nga rod ang mabalintikas, day? Iso nga isubli kong ti kwartayaw. Ta isubli mo't ti kwarta ni kagawad ko na. Anya! No kasta nga rod, naamuan ni Kapitan ti inaramid mo. Ay, kasta nga ron tuya. Kasanungay daytan, imbati latama ni Kwarog ti kwarta. Uwin nga raw. Kit isublik ka no umitin ti kwarta ni Marijuana.
Anyamatan. Di awanan ti 10,000 a pisos ta. Awa na talaga na. No isublik ti kwarta. Ay, ninamnamak lakit din ang makagatang akon iti makina. Makina nga niya. Washing machine. Kastang raw. Ay, pumanaw tan sapay lang dito'y kabildatan to yan. Tapno didak masingil. Ay sus, ad-adan ajak kayat ti kasta, badaw. Anya ngay kabadong, sublian mat ni Kapitan Tibaka. Apay ngay ka no, Maray. Sobra ka nung ngamen ti impatong mau, kat 19 kila ang gayam dayjay. Pudno siyempre. Inaramat ko matuutak ko Maray. Tangay 19 kila ang matgayam ti pinangbayat mo, anya. Kat isoblem ti kwartak at 29K. Nanginaunay gayam ti pinangilakom kanyak. Anya. Isoblik langan ti baka. Nanginaunay. Ay, sobra. Ha? Ay, aguray ka, Maray. Ta, kasaritak mampay ni pare Inteng. Ay, makamo ka. Basta isoblem ti kwartak. Mga asim ka dimit na pare. Di mon isubli pa Ay, nabatad pa ng luko ti inaramid mo. Ay, pare. Siya, tinagrig-rigat anang ipaspastor iti baka, inguyod mula ngayon libas. Ay na, kasta lang mat Tiyan dautak na anaaramat pare no maminsan. Yay, ay, sublik ti baka. Dayo asaan nga umno ti presyo na. Anya, uray at kinayat mo pare. Ay, matitirik na nga raw. Apay, naglaing kan na Ay, di ka kumamagpungtot pare. No kastamad lang. Di... Ay, jak kayatan ti adua lawat. Porsentuamon ti kwarta. Na, Tas si kamot ti nagbabawi pare. ay, nagadukit sa umot. Ay, linibas mo nga ron ti baka kanday. Ha? Ay, makapong tutak makitam. Ay, isublikon pare. Kani marikwanang ti kwarta. Ay, nasaya at may taisublem. Uwan pare. Kat mabalin mo na sublian ti bakam kinkwana. Agya manak Kat pakawanan na kuman na pare. Na, ay mala, pakawanan ka. Ngaminton maminsan, di mun ar-aramay din day ta Ayat mula amaadan iti kwarta, mangluko ka iti padam at taaw. Ay agasam nga iti inaramid mo. Linibas mo, ngayon lako ngayon muna ti baka. Ay, madiday ta pare. Agbaliw kan, di ka mangluko iti taaw. Ayat mula amaadaan iti kwarta. Ay natatabadong, maadaan ka ngagpaiso iti kwarta. Ngam, iti saan mat anasaya at awagas. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay ang nakatakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang Maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay Maray. Ay kagatangem mo na Ang apay makikita ni Kwarog Maray. Adani kwarog, ngam adala ng ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwarog. Isa... Alay ko, dahito isa nga supot at tinapay Maray. Nakag! Na! Ay, kabadong! Bayadam day ta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang. Nay, anya day taawit mau.
Damagang pala eh. Tinapay akit kita. Nangalaam. Ijay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking ka nga guutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang maamuam na kita ba na gaya. Agtimpla ka kidain, tay kapita na ito yain. Anya, basta latan intaray ni Kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road, Maray. Ay, naamuan na laang nga awan ni Kuarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ni nga min Kuarog ti kabutang dagiti nalalastog diti kabildatan. Ay, won, tanaturod gamin ni Kuarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw diti barangay. Ikuun ket ita taawan ni Kuarog. Kayat nasawan nga aramidin na ti amin kayat nakalukwan. Naggapo nga kay Teresina ni Nana Kwanang. Kat na ibagahan na kanya kang intaray ka nun ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Ay, saan na binayadan? Intaray na nga raw. Sus, naglukon da dya apari ba daw? Naman na lang nga awanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang pahitakaon. Kaya napay di na amaw nga adaak a kapitan. Mas kabuting nakngamin nga mitisi ka. Aya! Abay, no kabuting nakakumakas kapitan, di saan ko mga agaramid iti kalukuan. Ay, wanan niya. No naramid na iti muna, siguradong aramidin naman inday ta. Ay, wana. Anya ngay nga rin ti aramida manggail. Anya nga agpaiso ti aramida kon ngay. Panunutin na pailang. Panunutin narigat ti agdisisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunot ang gail. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y tersinak marituyang. Umayak gumatang, Maray. Amum ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya nga min, ti inaramid na. Oh, makitam dayta. Agin didiam mo ka maden ako nak. Ay na, Maray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna na mo't aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Saan na binayadan? Kuwan. Apay, saan na nga imbagaday taken ka? Ay na, saan nga ron, Maray? Ay kat pasensya mo na ni Badong ka. Adda nga min kasta nga ugali na ka. Anya a klase nga ugali. Ti basta latan, mangitaray, iti kayat na nga itaray, saan na bayadan? Ay, adda nga min pakarwon na. Saan na mabalinday ta, Maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay na, Maray, saan mo maten ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laang ngayon. Adda pagbayad mau? Adda mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo ka ni Kapitan. Sige, Maray, mabit laang. Terwar ko jay pagbayad ka. Binayada ka jay intaray mo at tinapay. Nagkunaking ka bayadam? Kaya't mo ti maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba daw? Maungtan ka pa'y. Ay, saan ko akabutang dayta, Kapitan? Di ka lang amin mabay. Pagbay na kumangay, dayta nga inting batingteng. Ni Kuarong ati kabutang kaw, ta kumidaglatan, angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw keng kugtar, umisim lata. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita kat, anak kaungat ni Kapitan. Apay, saan ka amakadlaw, Kapitan? Ay, anya dayta kagawad. Imado ti loko-loko diti barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpuk ka dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak mo dayta mapaspasamak Anya ngay ti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida grunda. Ammom no asino ti kalastugan diti barangay tayaw. Ne, ay asino man ang dayta kalastugan? Ni Kabadong. Payam ta kasaritak to. No kayat nati makisaritakan ka. Sakti Kapitan din nakidin kayat. Aho! Nasken anaturod ka sumango ken kuana, Kapitan. Taapay, anyat pagkit kita am kanyak. Kasla nga min naturturad ni Kuarog ngam sika, Kapitan.
Ay no naturturad. Naturturadak pa'y siyak tinang tawidan na ititurod na. Nagmayatan ti agigop. Itidigaw, kwarog. Rumwar, dahil si Taturay. Naglalaban tayo. Angkal, Ah. ni kumparim abadong dayjay, agpukpukaw iti kalsada. Aya! Hey! Kita ngamin adi tatawa. Rumwar kayo na. Bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga nawaan? Kita nga agigupak. Nungay at madanog na ditarwar. Tatakiro kayo. Awan madanog na, danag mon aya. Sak, di ka tuturidan dito yung kabildatan. Na, Rumwar, dagiti kaya na. Talumaban. na, Naglalaban tayo. iso ka no te katuturidan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay maray. Aday naramid na maday. Saan mo nga amo di inaramid na idirabe eh? Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ak anang rekep, gapo iti nervyos ko. Nabarte nga main iso akas jahi. Iso nga rod abagbagaam. Ay namaray, uray bagbagaak, aramidin na latta. Kat kasanungay, baybay antayulatan akas jay ni kabadong. Ni man kapitan, iso kuma at imang bagbagakin ni badung ka. Kabuteng samot ngamin ni kapitan ni badong mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni badung kaw. Kasano nga tadaytan marimilyang. Awanan ti mayat arumwar di tababalay da, gapo takabuteng da ni kabadong. Wan nga road maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabot ang dangarod ni pare badong. Ay, dumanog ngamin kano numabartag. Agpok-kapok pa'y kunam Narigat akalabanan ni kabadong. Iso asaan nakamasdaaw, no kabuteng ni kapitan. Kat, asino nga rod ti mga nawakan kwa na. Amin mo't akagawad kat kabuteng da. Nang runa no kastaan na bartag. Ay, unay lakit din aya. Pare! Parinteng! Nagsabat ta dito'y kalsada paray. Uwan nga rod, pare. Nagmayatan. Dito ba nagsabat ta? Nabartak kan samit paray. Ay, kayakat ko no mabarte ka. Naturturida. Napigpigsak at dumanap. Saan? Dakas ti dumanog paray. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanervyos Nagtakrot ka na, kapitan. Saan nakasta paray? Daya mo't kapitan at takrot. Kasi nga ngay, takrot a kapitan. Na- Ay, umasidag ka, tag dinarog ta. Saan tadakas ti dakaapan na? Kaya't kung arog naglaban ta. Tinasayaat, agawit kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Anya nga ti maramidan. No di mo kaya ti agawid, siyak ti agawid. Nay. Apay nga panawan na kan. Kung nagmaghin ka nga aglaban ta, pare. Nasaysayat nga aglaban ta inton saan ka anabartak. Takrot ka kindi a kapitan na. Awan sirbem a kapitan. Anya timbagbagam kin ni kapitan. Di ka lamabain. Adaya, matimbagak kingkwa na amaday. Nakita ka nagsabat kayo dita kalsada. Uray mula intudo-tudo. Intudok lang madjalog pap nga agong na. Apay da kasaya. Imbagata na anos ni kapitan, kat saan nakatinutupan. Imbag ko na taday dyan lang tinaramit ko kingkwa na. Kasanungay, no nakaungatak, dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni kapitan? Aramide mo, ti kayat mo nga aramiden kan kwa na. Pasinsyaan nga. Di ko nam talaga takraut na ita kapitan. Intudo-tudo na ka ni tata ba daw? Ngam binaybay amlatan nga aramidan na daytakan ka. Pinasinsya aklat ta kaanakan. Aging katkano agpasinsya ka. Marmarwaman day tatawa. Ha? Unan niya! No, jak la ipapaubayakan ka ni tata ba daw? Agpakita akon Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Katwa na. Ay. Ipukpuk ka na, takrot ka. Saan nakatakrot? Napayaga ko na kapitan.
ita lang ada nang ibaga takrot ha. Kayat mo asawain, naturod ka anggal. 10,000 at iturod ko. No kasta nga raw, ipanagnak mo iti dadya kumpari manaturid ka. Ay, uwan man. Sana ko na makibiyang nga anggal. Makamukan kan kwa na. Ay, kagawad, mangrikap ka mutin. Apay nagsapa mutin. Mangrike pa kon kapitan. Ay, dakasan. Mabartek manin ni kabadong kat umay agwala dito'y tersinak. Marmarwam day jay api pula. Wangarod ah. Ay, masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, kapitan. Kabaulam alabanan. Ay, 100% ah. Ala, aglisi ka, kapitan. Tabang rike pa kon. Uray na lawag pa ilaang. Ay, agwari ka. Day tamot ni Badaw, nay. Isuti sumungan. Ay, delikadaw. Ha? Ay, saan ka mangrikap? Ni ita apay. Buya ti pa naglaban mi. Aglaban kayaw? Ay, uwan ah. Nay, adaytan. Nagkita tamad langay, takrot na kapitan. Na, Kunamlan asinaw, kapitan. saan nakatakrot? Panak nakamang ita. Yeah. Nay. Nay, nay, inlayat na ni. Oh. Nay. Nangatumaganti kong tarmo Oh, uwan na. Apay talaga mo. Kunak man no di mo may ngato na sakam, gapoy ti rayuman. Na, adu pa'y laas sa umat. Ay! Bumangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo din makabangon. Ay, tulungan na mo din na marikwanan. Ay! Ikaw, Ay! Ay, nasaya at mo. Tayo ni kam iti pagnakman ni Badong ko, kapitan. Ay, kunak no, guraan nak, maray. Maragsa ka nakpay kidi ah. Anya? Nakayat ko dyan naramid mo kin ni Badong ka. Ay, maray. Ayan na nga ni Paribadaw. At day jay balay may kapitan. Mabuteng arumwar. Ha? Kabuteng naka. Ay, ibagam adi ng tuwar aramidin ang dagiti jak kayat, ah? Won, kapitan. Amuna daytan. Eh, jak kayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni Paribadaw. Nakalistan day takadagitisan arumbeng nga aramidin na. Oh? Ay, saan nga agalalatan iti lako ni kagawad, ah? Naibagak meten kan kuana dayta, kapitan. Very good. Kamaw dyanan na. Di nang tagtagibasitin ti kabailat. Ta, siyak ti katuturidan a kapitan. Idi pa'y nga amuna dayta, kapitan. Limas tuglang amay. Itaman pa, arimwar ka, ay balayaw ka ba daw? Ay, iwan maray. Saanan ang sakit na kiti dinanaw kang kinugtaran ni Parinteng. Tagtagibas hitam nga minunay ni kapitan. Uwan nga rod maray. Amok itan. Ang naturid gayam na ita kumpare. Isaw ti katuturidan nito'y kabildatan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog maray. Ah, Number 1 latagayam ni Parinteng. Ay na, Tata Badong. Agnakam kamot nga taytan. Ala sigay. Dinan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagreklamo dito'y barangay hall paray. Mabalay. Pwede ah. Apay, anyak ti reklamong paray, ah? Dagitaman tricycle driver. Ireklamok man ida. Na,
Sino at tricycle driver ti ireklamo paray? Ay, amin da pare. Ay, amin na. Karaman ni Kuaraw. Nagadadudan ka. Ay, apay. Anya ti basoldakan ka? Sanda amang tad iti barya. Ay, barya? Apay nga, di da itag ti barya paray. Iso nga ron nga reklamok ida. Bayam. Kasaritak ida amin. Amin da pare Uy! Saritam. Ibagam, asyak tinagreklamaw. Ibagak! Amin da! Napan ka nagreklamaw, ije barangay hall? Wine, sana yang imbagaking ka. Nagbasit abanag, mapan ka reklamaw. Anya nagbasit abanag. Kit namin adon at saan da nga intag ti baryak. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti baryam? Apay ngay, asaan da amang tad iti barya? Ay kat kukuwadan Igatang dan iti arak nga inuminda. Ay, imay ka din ni Kwarog dito'y balay. Ay saan pa'y mate? Ado nga binti pasaheros ita. Iso amayat ti agpasada. Saan na pa'y siguro ang masangot ti umay dito'y balay? Kasaritak ko ma. Tay may nagreklamaw ni pari ba daw? Inreklamo na ni Kwarog. Saan laan ni Kwarog Amin at tricycle driver. Taapay ka no? Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana. Saan kano amang mangted dagita a driver iti sukli? Na, ay kat madi ang agpayso no kasta. Ay, iso nga no umay to ni Kwarog dito'y balay. Kasaritak may papan iti dayta. Nagado ti pasahiros, Chip. Saan taas sumarsardeng iti panagpailit, Kastoy kumakanayaw. Ado ti kwarta tayo, no kanayon na kastoy ti pasahiros. Mabisina kaon. Oh, kitaam. Agasukan ti kusina da kapitan. Kita mo. Aywan, agarunan ni Antibanang. Mangrugin nga glutaw. Nagbanglo ti mga angot ko ngay lutluto na, Chip. Unya raw. Ay, mapanak sandita balayda. Tamapanak makipangan. Ay, nakaon. Agudong ka, Maray. Wan, maray, ni kumabadong ko, nga masadot ka na. Syakto, pati agudong iton bigat. Inakagatang itilakaw. Sige, tamapanak nga rudang. Sambutam, tadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado nga min ti pasaheros ita. Wan, maray. Amom ti pangitulodam kanya, Jaw. Amo ka, itulod kay di palingke. Di mo pa'y tamagan. Abay, damagag pa lang. At nakaigam kay ti basket. Kawatan ngayon kag palingke. Amaw nga ijay gate tao ti pagdisaaga. Ijay aya, Idisagnak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. kalalakaan. Sa dino abanda na ita. Makita mo, di kanto mga minagdamdamag. Ijay ung tao. Ay, ijay. Katno puro na laas. Kas kada nalaylay tila ko da ijay abanda. Oray, takalalakaan nga raw. Sige, ijay nga ron ti pangituludakan ka na. Nagdamag ka nga mina. Di nakilablabos, Nanatuyang, at datan dito'y gate to. Dito yan ti ungtaw. Dito ti ayan ti kalalakaan alako, John. Bumaba kayo nga rodin, kat iyawat yung tibayad, yo. Hap, adto'y ti baintay. Thank you. Anya, thank you. Thank you, taraglugan kayo dito'y tricycle ko. Itad mo nga Roger Barya. Saan ka nga ag-thank you dita? Ay, wala niya. Ang dagayam suklim. Manungamin ti suklim. Kwintaan pa ilang. Kaslasaan ka nag-grade 1. Naggraduarak iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga Roger ti Barya. Kwinkwintayak nga raw, no manutitad ko kan kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan aya. Baintay jay nyawat ko kan ka. Ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wan, kinsay. Angam no senior citizen akas kanya. Adda discount na. 5 pesos ti discount mo. Iso abarya anak iti kinsay. Abay, kinsay. Kag, day tangarod ti kwintak. Ay, saan
Malugi ak Ay naaldawon, nalaylay to amin ng alako da. Jak pala itad ti barayam na natuyang. Na, papanam ngay, Inak pa pasada. kaano nga itad mo ti barya? Kwinta pa inumano ti itad ko king kaabarya. Ay, oo na yan. Podno tembagamba daw. Talaga adi da itad ti barya dagita tricycle driver. Kunaking kakay. Iso arumbang lang di inaramid mo, nga inreklamom idakin ni Kapitan. Ang amjak ambaw, no kinasarita idan ni Parinteng. Rumbang lang nga kasarita na ida, tasaan amabalay aramidin da. Inton masabat ko ni Parinteng, damagag no naaksyonan nan ti reklamo. Malagluto ka nga rudang, tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang, di da pa'y intad di baryak. Hay, makapasakit ti ulaw. Anak, nagimas talaga ti mga nito balayuan tay. Amok kita nagluto kayo iti adobo ang manok. Naangot ko, iso ngay maya katagaw. Ay, di mo mo't ibusan amin ti sidag na kwarog. Magibati ka mo't iti para kada kami kani Antem. Ay na, bye-bye am kadilaang. Masapol amangan iti adaw. Tapno ada pamigsa nga agpasada. Wala nga ibusan na mo't amin asidaan. Kita be, subo. Lip and right. Kwarog. Agangas ka mo't Sana na masapol day tangkal. Naata malipatan pa yan ti agangas. Ay, bye-bye aman nga men. Ay, nung ay maispalan, di basol kumanan. Sungarot apagin inayadag amangan. Kano, ti matmatay ang maispalan. Oh! Ay, sos inteng, naispalan nga ang paison. Ay, pagpagam tibukot na. Ay, sige. Pagpagag akasto. Oh. Ha? Anya nga dyan impugso na. Sus, day metlop puti manaw. Naipugso. Ay, naadapay kawat na. Na, Mayatan ang kail. Mayatan. Ituloy tayong timangan. Ay, nausto na. Ay, nabsog ka lang nga rodin. Tuloy pa ilaan. Ay, kakidya-idya sa alasain. Danas ka na pagtungtungan ta intong madamdama. Jak pa'y nabusog ang kail. Ay, saan nabsog ka na? Amon mo timbagakan ka nabusog ka kaon. Ha? Ay, sakti mangibagbaga. Ah. Ay, nabsog kan. Ala, ingkay jay salas ta sumaruno ako. Ay, agtugaw ka kwarog. Wanang kail. Anyaya ti pagtungtungan ta. Ay, inreklamo na ka ni pare ba daw? Ha? Anya ko matibibiyang ko iti day alakay. Anday! Di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Manganak pa inton madamdaman. Ay, inreklamo na kayo at tricycle drivers. Anya ko matibasol mi kan kuana. Eh, di yung kanumot itid ti barya dagiti pasaheros yaw. Kunana day ta. Win! Apay ngamin, di yung itid ti suklay. Kuami nang kain. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak ti rasaw. Una, ta reklamo nga raw. Di sungbatan nyo. Marikwanak, nakasarita nga tan di Parinteng, dagiti tricycle driver ngayon reklamat. Nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kahit nagpatinggalang dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na dayjay. Naskan lang nga aksyonan na. Kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katurayo matagdalan iti proseso. Ay awan ti proseso kanyak mare. Amin na reklamo, agdalan dayta iti proseso. Apay anaskin nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglaang dayta. Umay ni uncle ko dito paradaan inton madamdama kakatuwa. Aya. Tapay nga umay dito hoy. Anya ti aramidan na, chip. Inreklamo da tayo kano, ni tataba daw. Naglaing mat day tang agreklamo alakay. Nagrasunak mat ha. Anya nga tinrason mo. Anday tan ni uncle ka. Good morning, Kap. Nakasaga na kay amin, eh. Nakasagana kami para itian niya, Kap. Itay pala nga. Umay na tistinga, hindi kinalaing tayo ti arithmetic. Apay nga. Imbagak nga raw, medyo nakapoy tayo iti arithmetic. Ala, takitak ti kinalaing yaw nga agkwenta ita. Makita yun dahi ti kwarta nga igam kaw. Peke aba iti pisos dahi ta, Kap. Peke data na, peke. Tal na kayaw. Kapag nga katawa kayaw. Tal na kayo kanaw.
Nagluganak dito'y tricycle ni Kwarog. Di tapay mo't karag-karag at tricycle, tinapili mapagluganan kap. Di tricycle ko ati pilyam, tanapintas. Example lang dito'y bagbagak. Ay, example lang ka na. Ayan, sige, tingnan tayo. Intulod nak ni Kwarog iji ili. Manaw tinaskan nga ibarya kanyak ni Kwarog. 2, Kapitan. 1, 2, 3. Natagbilang kapay lang mat Kwarog. Aguray ka, Uncle. Maalay ay tipinartakan da itaw eh. Kurik jay songbat ko, Kapitan. 2 tiromba nga may baryakan ka. Pisaw! Piso ti barya mangkay. Ay, kapoy kaya talaga iti arithmetic. Apay arong ti songbat ka, oh. Rung kay adwa. Rong ka no? Nasken sa nga agsubli kayo iji grade 1 Ay, sana nang Kyle. Suruan na kami langain. Uray dito'y paradaan, ti pangisuruam kada kami. Huwag ngagpaiso, Kapitan. Mga laka iti blackboard, kanchok. Apay maray, anya ti aramiden ni Kapitan dita paradaan. Ay na sursurwan naman dagiti tricycle driver no kasano ti agkwinta. Agkwenta lang, di dapay amaw. Dahita nga rod ti pagkapuyan da. Isumot lagayam nga agrekreklamo ni Pari Badong asaan da nga inted ti Bariana. Ay, oray siyak maray. Saan damot nga inted ti baryak idinaminsan ang naglugan na. Iso a talaga anakapoy da nga agkwenta. Wan, day tamot ti may saan adlaw ko. Ay ket bareng masurwan ida ni Inteng tapno awanen ti mangireklamo kadakwada. Naganos ket ni Kapitanan, tasurwan na pailaida. Nagmayat tagdang nga kini Kapitanan niya, Chip. Naglaing ka mamang isuro ni Uncle Kao. Naglaka nga awatin dagiti ipalawag na. Kasday gayam ti Maynos. Kisayam gayam. Kitwain, abay, itamlangan na amuan day ta. Wen, Chip, itaklangan na amuan. Abay, saan nga insuri ti maestrayo iday? Insuro na, ngam nagabsentak iday. Ay, isumot lagay madimo amua. Sika nga, Chip, amom ka diti addition. Naglaka, dahita jay pagnayunam. Ay, naglain ka gayam, Chip. Sigurado asaan ka nga absent, idi insuro dahita ti maestrayo. Nabannog ni Kapitan anang isuro kadagiti tricycle driver no kasano ti agbarya. Mano atawendan na kita tricycle driver. Saan da pa'y gayam nga amaw ti agbarya? Ita, agadal da pa'y laeng. At daayamat linnakayan wano binnaketan iti panagadal. Ay siya, amok amin na kita. Iso ngay di saan da ka binariyaan. Nagreklamo ako na dagos. Ay kat sapay kumaata iton sumarunong aglugan ka kat baryaan da kan. Ay, singirig pa'y dagiti baryak asaan da nga intindi kanya ka. Amom no mano amin dagi jay. Nalaing ang agkwinta maray. Ah. Saan da ka mamaysaan da kita? Hinaktumang kidi aglugan manay. Padasig man no amutan di agbaryak. Aw, nakadanon tan dito'y ili, itataba daw. Wait. Atoy, di pasahig. 50 man ti kwartam. Baryaan ako na. Darasay. Mabit lang, tabi lang ti pagbaryakan ka. Amam, numano ti baryam dita. Amo ka, mabit lang. Sa akong tagkwinta, para king ka. 50 dahi ta kwarta. Minus 15. Minus 10. Ken minus 5. Ulawon nak matataba daw. Ti baryak, sangagasot. Ha? Mala, ikan akon, iti sangagasot. Apay nga asang agasaw. Ay, basta mangtad ka, iti sangagasot, darasay. Ay, agreklamo ka man nun, pare? Wait, kasandagam nga intad di baryak. Ay, kasano ket ulawom ngamin dagiti driver. Ha? Kaya't mula ida mamaysan. Ay, aga semut day tabaryaan da ka iti sangagasot ket 50 pesos ti kwartam. Di abunado da pay. Aya. Ay, pasensya ka na pare. Nakapuya nga mingkad iti arithmetic. Naa. Malagip mo, iti grade 1 ta. Sikat ipagkopkopyak, iti pare. Ha? Mala, surwan nakmangki, iti pare. Ay na, tatabadong.
Saan no agundawayan ti may sa tao, no anyaman ti pagkapuyan na. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakapanimig manad ni pare Inteng, di tatawa da, tuyang. Kita ma. Ayuwang. Apay nga inaldaw samutan ang nakapanimig ni Kapitan. Uy nga na. Saan ako mga ipagpakita ti pa nagpanimid na. Takababain no makita dagiti tattao. Apay kumano makita dagiti tattao. Kababain ayat agpanimay. Anya langan nga iti maibagada. Adaw ti problema na. Saan nakabailan asulbaran kung kunada na. Ado nga tati problema ni Kapitan. Ay, diyak mo ah. Ay, di pa lang arud agikat na kapitan no marigatan. Tasyakon, ti sumukat kinkwa na. Kabaalam, ti agbalin na Kapitan. Ay, katuwin na. Kapitan nunlay. Kano naglaka. Siya, diyak kabailan. Awal lang amin pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam ti agbalin na Kapitan? Demon to pa'y madisiplinaan day tabagay mo. Anya? Ay, madisiplinaak mo ta. Asawang mo dita. Denggam. Nagsadot ka. Awan trabaho. Mamartag ka pa'y. No kasta mabartag ka. Amin amasabat mo, kayat mo adanugan. Kaya't mo asawan, siyak ti problema ni pare Inteng. Wan maray, panagkunakat problemado ni Kapitan. Manon nga daw ang makitkita ka nakapanimid iji tawad Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay ti saan nga agparikot. No dagiti ka barangayam, kat saan damot nga agraem ka dagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakkel ti panagraem ko kada kayo nga opisyalis may. Nibadong ko at awang babayin da. Panagkunak, iso ti kadakkelan a problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnuay iti gulo no kasta amabartag. Ay, dayta ti dakkel a parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. Kahit ti kumita ti tabalay na Kapitan Chip. Tapay, mate. Makikita man ni Kapitan ni, nakapanimid. Oh, Diyak man na mo kinianggal ka. Ta nakapanimid mo't akanayaw. dan sa problema na Chip. Kasta mangamin na da parekot ka. Ag panimidak mat iti kasta unay ah. Sakot sa anak nagpanimid. Ha? Tadakas ka no ti agpanimid. Nagkunamak kang kamay. Ni tata ba daw? Hindi matataba na. Ay, agad ka. Speaking, lumabas dito'y paradaan. Ay, sigurado nga agawis mo nanday ta iti shot. Imbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, wangag paiso niya. Makin-inom lang, may. San agumatang iti arak. Pakpakawan mo't ano siya. Mas daaw dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. No apay akanayon ka nakapanimid iji tawayaw. Ay, asino ti mas daaw? Ni Kabadong, ni Marituyang, kan uray syakmat Mas daawak, no apay akanayon ka nakapanimid. Mas daaw kayo gayan. Ibagbaga dagiti daduma, nga ado ka no, ti parikot mo. Ay, amuklatan no asino ti mangibagbaga. Amok, ni paribadong niya. Wan, Kapitan, ngam panagkunakat iso ti kang runaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso kaday, Kapitan. Eh, saan mo ta? Kat asino ngay nga rod ti parikot mo? Ay, narigat ti agibaga iti sa bali. Ay kat ibagam ita kanyak Eh, kwarta ti parikot ko.
Agpapada tayo. Kwarta amin ti parikot tayo. Asino ka di ayat isaan nga agparikot iti kwarta kada tayo. Ay, adapay sa bali aparikot ko. Ay amok daytan, kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Na, Agpapada tayo kunak tumad. ay, saan aday tati parikot ko? Anya ngay nga ro ti parikot mau. Ay, problema nga raw. Ta nagadumat din ti kwarta. Na anya? Problema no sa dino ti pangigastosak. Nagmayagan day ta parikot mo, kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kay kayat ko. Maray, amo ko ti problema ni kapitan. Imbaga na ken kamaray. Wan, nagsarita kami di barangay Holitay. Kag, anya ngay kano ti parikot na. Ni badung ka? Saan, Mert? Problema na kano ti kinaado ti kwartada kan ni Maribanang. Ay, saus! Nagmayaten ngay deta problema. Uray siya kuma. Kasta kumama ti problema. Ay, uray siya, maray. Nagmayaten ngay ti maaddaan iti problema, kasta. Isugaya masaan arumrumwar di tabalayda ni Maribanang. Bambantayan na di kwartada kan ni kapitan. Siya nga ron ti dumanon no kasta. Tamapanak man umutang iti kwartada. Am-amuda tapay nga ta. Tapay kit dinasaan. Kasta kano dagiti tattao akla at abumaknang. Nagbiit da makalipat. Ay, Kasta nga ta. Sa kumamot ti maadan iti problema kas ni kapitan. na. Adda kagayam di tao, Saib. Di da nadlaw kat itayak pa yung nakatugaw dito yung agdengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindi taigay. No kasta, nangagmu amain ang nagistoryaan mai. Opo. Di mo istoryaan iti sabali di nang ngagmaw. Ay, saan ang mabalin nga istorya iti sa balay? Saan na mabalain? Apay, si kakagawad, inistorya magkanina na tuyang. Ay sus, marituyang. Uy, di mo istoryaan iti sabali, wan. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no adamadamag kaw, naskan nga istorya iti sa balay. Ano saan? Diyak makaturaw iti rabi ay. Lawlawan ko na nang istoryakan ka. Badong, ayan mau. Adda ka nakatugaw dito sa alas. Sang wanda lang aro din, pero kinakpay lang may. Adda na damag ko kini kumarik akwanang. Ha? Isaw ti umay ko istoryaan kan ka. Dayta ka manan. Agistorya ka manan ako nakaon. Yak kaya tadang ganday tanga istoryang tuyang no saan napudpud na. Denggampay ngamin nga umuna Ay sanay, sana nga interesado. Amaw, na niya ti parikot ni kapitan. Kwarta! Ha? Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dayta ti parikot na? Dayta mo, timbaga ni Marijuanang. Ay mapankunto mga bisitahin dayta akong parik. Kasapulan na ti balakad ko kay. Itatanadamag mo nga do ti kwartana, mapan mo bisitaan na balakadan. Chip, ada kahit kung ibagakin ka. Ngam, jak sa ibaga? Na, lukluk wala na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kahit kung mga istoryaan da ito eh. Kat istorya mo na. Ay, saan? Abay, Agungan ni kagawad ko anang. Binilin na kadyak ka no mabalin nga istoryaan iti sa balay. kasta. Makita mo dagiti maskals ka. Apay dagiti muscles mo. Kaya naksamot na bitugan, Chip. Ay, lipakan na kaday. Wanay. Ay, sige, istorya akon. Tirugay may tirugay. Ay, kampay iday. Apay akampay iday. Ha? Kahit mo asawain. Adda idi na pasama nga istoryaan. Saan, Chip? Kahit apay nga da kampay idi na. Kunam nga irugik. Ha? Ay, saan mo nga irugay? Ha? Basta istorya mo. Direct to the point. Enteng, apay ang nagadumot ng ti tao di taruar ti balay. Apay. Nakapila damot tan. Sige, pila
Umuna ang nakapilan ni kumparim, abadong. Anya tipilpilaan da. Ay. Ingka kasarita, ida. Ay, anya pilpilaan nyo, paray. Ay, sana ka makipilpila, pare. Umay ka bisitaan. Yak man mo na gito'y kabarangayan, no apay ngay may daan nagpila. Nay, anya tipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, kapitan! Nadamag mi ngamin nga do ti kwartam, kaday ta ti problema! Kapag naindak! Naglisi kayo tamat na! Ay, may samot na ito akwarog. Apay ay akwarog. Umayak dumawat iti ado a kwartam ang Na Kastamot lang tiket kung ay bagaking ka, pare. ay agawid kayon, tadyak mang ted iti kwarta, iti uray asino man kada kayo. Apay ngayang kain! Kano yung bagang, pare? Adakas, tagim imat. Saan ka mo nakasta, kapitan? Na Nangag mo, pare. Mangibingay ka mo tahiti kwarta, pare. Maray, amumin no ape asaan ka nga umay makikaruba. Uray san mo nga ibaga, amo milatan. Amume nga ado ti kwartayo kan ni kapitan, kat saan yung nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maray, saan kayo ko mga aging imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayon atap no awanan ti problema yaw. Da kami laeng ako kumarin ti ibingayam. Saan mo nga ikanda giti daduma? Well, Maray, mano ti ited mo kada kami ngay kani Mari tuyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo, adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw, ti aramidon may? Ngay, anya gay ti aramidon yaw. Ay, marikwanang. Anya nga minan di nagtungtungan tang aramidon ta? Adayamot nagtungtungan ta? Ada! Nagtungtungan talang idikalman. Plinano ta pa yun. Ay, awa mo malagip ka, Kano plinano ta nga hold upon ta ni Maaribanang no saan na ta nga ibingayan iti kwartada? Ay, unay matanday ta plano yo. Nakamamak mo tanday ta plano, Maray. Plano ta dua! Ay, makapanirbiyaws. Ay, wen, makapadanag adenggan. Ay, maipada magtukit din tinagan ko akagawad, ahol dapat. Ewan niya, Che, nakadawat ka iti kwarta ni kapitan. Tasya mamati mapandumawat. Sana ka nakadawat, uray singkaw. Na, apay adi nakainikan ko, no, ibaon na ka nga, ginaw iti nagkapyan na di barangay hall. Nagtala na ka man. Ay, saktulat na ti mapandumawatan. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, Che. Uray sa dino ti pangibaunan na kanya, kaya mapaanak adagos. Naglastog ka nga sasaw. Uray ibaon na nga aglampaso iji kalsada, kaaramidag. Apay nga tadi kami laagawi din iji balayo paray. Nakatugaw kami latan dito'y agdan mi. Uray anya pa iti bagbagang, pare. Sana nga gawin. Aging gadinak ibingayan iti kwarta. Ha! Ay talaga apat dyan nga ado ti kwarta. Aming kamay, dahil tatipatsin mi, pare. Iso nga ikan na kaon. Tagur uray ni tuyang ko, ija balay may. Ha? Awan ni gatang may itisidayan mi, pare. Igatang iti si Dano, no igatang mo iti arak. Ay, katadami dito na, pare. Ay, awan maitad ka. Amaw nga ado ti kwarta nga adda kanyak. Ngam pundo ti barangay dayjay. Iti sumit lang, ah. Na, Pundo ti barangay, anaskin na pagnumaran mi abu marangay. na Iso nga ikan na kon, pare. Talaga apag numaran ti bumarangay. Ngam sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtid iti asinuman. Oh, Ita manday ta kinaimot mo, pare. imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran day dya kwarta. Isaw, ti pagnumaran tay a bumarangay. Ay, gits mo, paray. Ay, Jack Gates, pare. Na- Basta mangtid ka. Ay, kahit mong sakit nga ikatenda kon iti kinakapitan ko. Ikatenda lang araw dahil. Makaswanak pa'y. Apay, kaya't mo mapasamak dahi ta iti kumparim, pare. Ay, sa bagay, awan pagbalon ko king ka, no may balod ka, pare. Makitam dats. Awan to pa'y si dainyaw. Adakit maibalon mo kanya ka. Oh, Kwarog, nakatugaw kamot di taan nakapanimid. Nasakit tinagam ko kinihangkail. Apay manin aya. Dumamudawat ang iti kwarta na. Hindi nakinikan. Enteng,
Umay ka man ditoy. Ay, bakit ba? Adda ibagbaga ni Kwarog. How are you? Ay, makasangsangit kamat ka na ka. Apay ka no, adi mo ikan iti kwarta na. Kwarta lagayam. Ay, mabit lang tamang kautak iti bulsa ka pa. Tagla nga dumawat, di na paikan. Atoy. Ay, adaklaklako iti ice cream. Inka gumatangan. Ay mo na, nak gumatangay. Muna ita kwarta ma. Na, Partak. 20 mo ilagayam ti kasapulan na. Hanggang di mo pa'y lainikan adagos. Pinagladingit mo pa'y lajay ka anakam. Badaw, itaman pa'y ayak nakita ni Kapitan ang nakapanimid di tatawad. Nasolbar na siguro ti problema na. Adan nangigastusan na ijay ado a kwartada? Sana kwarta na ijay tuyang. Kwarta ti barangay. Usa rin da para ka nagiti proyektaw. Nagkunakan ka? Ni parenting Kunak man no kwartada. Tahold apon ta kumaida. Ay, di ka lamabay ngagpanpanunot iti kasta. Ay katsiyempre awan gayang kwartata. Ay, yagtrabaho akon. Tapnusan ka, reklamo ngawan kwartata. Hala, aglisi ka nita. Tayo nakagkarpintira. Ay natatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho ka kiti. Tapno maadaan ka, iti kwarta. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.